Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng ya ki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo ya ki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat bert patar lum bahaya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kising sajanya Little Flower High Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge nagamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school ki nongilam jongeseng kongres nagi konstituensi beper ki badan Riboy District rengkat bat ki arngut ki nong mikmat pajba kene keseng na Riboy henin kesngi gilai lumlang biang sajisin ban peni bagi nong kersian bat ki nong ilam jong keseng kongres kidang scam bat kidang dap daga cingkermen bagaseng kongres kan job biang hakene election MP kaban sawan mentau senam wat lagi don katto kane ki wepat keseng sain pertai ki ban peniang yang lagi kertong yakun election henry hepas ngap ya ko election bat kasur jong ki babon uma Vincent H pala udang biang ban long unong mikmat ya ka silong sit ong ki nong ilam keseng kongres Hagening sengi lawan ru bani simpan talang hagening keji kendu ki nongkit kam keseng kongres Riboy dau MP uma Vincent H pala ubar long ru hagju kopor ukertong yakun election jong keseng kongres nasional parliamentary constituency haba ajing kran nagaliang jong ki nong yalam kilong bauma Vincent H pala dadai than ubaklan ban update haki social media jong kene kejuk ke bamenta bat lese kene kedaw ke penlong ba ki bapet tang ye ki jingduna ki miu i ye ki kam jong u ki bau tre Henry na pedeng ki MP jong ke jela dei tang une boju poi hakut ki snong ki thau bat ki snong nong kendong bat kene ke jenglong nong ilam jong u ka bakum kene kadang don kam ban penjob biang yu sachisin nalor ki nong ilam ke seng kongres na ki santeli ki konstituensi Riboy District rengkat ki nong mikman pai ba ke seng kongres na Riboy ki bakentup yo Dr. Celestian Lengdo MLA ke Omsning uba Charles Marngar MLA bat MDC ke Mohti hagini ngi lai don lang ru uba Roni V Lengdo ubadeu MLA ka Melim ubalong ru hagju kopor unong ilam jong ka liang persya haying dorbar thoan ngajela nangta uba Gabriel Walang MLA jong ka Nongston ikong Rona kamdeng MDC barim ka Nongpo uba GS Syadap lembat kiwe bang ikwa ban repeat Henry kedai si banta ban pensel tu ban pentip ya gitu ki bampat yok tebot aku tu kopor ni kitu kopor bai election nongkong khatsan senam menswa kidang dei khatsan senam menta lalong lai po senam mut ka change ke babon kata daw ki cingkeli ki babon naladong khatsan senam ka antin kombensi bijong kata kajo Andre balak ban le kata ban pen setu ik pai ba pi ke nong tre nado MLA ki MDC ki president jong ki district baper ki president jong ki block ki nong tre ki snong ki baper ki candidate ki baper pede ki eyes and ears nene pede ki ti kamon kadian tentang jongau candidate re jong ke parti habang yele kene election nyemyele re kumka MLA ke MDC ki issues ki badai ya ki local issues lene ki state issues ndre kane pat election ha election MP kade combine nado ki national issues but ki state issues tingi de balong ki ba nagaliang party nado na Delhi ide bandon ke jing ya trelang habang ya keren ki issues Tinglarai mana kene ni yadon meeting apa Delhi. Gilaile yadon meeting apa Delhi ba ki issues zi bangin ya batai si pai ba. Ki babon ki issues ke long mas 60% ke de banlong na ki issues na ga ki state issues but 40% ke de na ki national issues. Kaba barbon ile election ki MP ke baladep ngim de pangklain re ya ki social media kini kita na marba balai baro kile na po Delhi manta ni po Shillong kilai training ya ki nong tre jongi baro kila penbiang na dong hadong na try po chisngi kin sedang buat ki posting kini kita ke social media na Delhi ki ai ki information hang ni state na state pat kin sawan
haman la ki blok haman la ki nom tre ki bil be ki pas sedeli ki long persya ya kariti ke dustur ke jongi ki long persya ya ke kom im jongi ki long persya jing sisa ke kes ke dang ya ki challenge pat ki ong persya ya ke constitution so ka hok jongi ka si ke ba la protes keleng ke la pas na po parlimen de hadu mentah sans nem kimnot ban pendon kam swa election mentah ki ong kila notify ban implement no eka no do Julai tementah kane kai ke CA mencuai ki ong ke CAB Citizens Amendment Bill ka bill enda kila pas po parlimen ki pa cho presiden ke India dala dep presiden ke India ban assent leni approve ki notify kalau long ain te kalau along no ke Citizens Amendment Act mut ke bill ke kala act kata kan ke CA bat ke CAB kata ke cing jefer ke ki daw bagi persya ya ke CA kamen hi ki daw kham tam mi ne Meghalaya ke Bangladesh ke don hajan Myanmar ke don hajan kinong song napo Nepal, napo Myanmar, napo Bangladesh, napo Pakistan, bani koi kiri. Kibasyam ke jenja, kila banwan sa India. Dahang ni hangi kapatrade manta kalong ba kino ki Christians nene ki Hindus. Kibadon napo Bangladesh. Nadi kiwan napo Meghalaya. Kumno ngila banbe iki ka ain kala don ke jingida so iki ngidon kuma kasi janji abat garo life sunlock population tela dawan nang te kanu kan change kerukam im jongi keriti ke dustur jongi ke culture jongi kan change ngi kide ke ripai kibadon ke jingida ka baper bong ke unique ha ka culture ke jongi dawan kini kila hingi sini ngi ong kidkhar kamno ki jinglong jongki kamno roman jongki tamde tang kata menta pi iman kene ki jing iyo ngi na jantia hills nang te ki bawan na po Myanmar katma ka bo Myanmar menta ka chor ha ki wan nang to katma Manipur ka bajor ha ki wan nang to keleng ki sa keleng ki border menin nang wan oi bru ong ba ka wot ki border ka kiu kensan balai mar ki barwan na keleng kiwan sini kiwan illegal teman-teman dan hakane ka bill lene hakane ka act ka baki podon kam kito baro ila manwan legal kidon ka hop pan tur kata ka de gawai ke jingpan ki brio ka dilute ye ka culture ka jungi ye ka riti ka dustur ka jungi ka pan change hakisnam diki hat no kum hapo Tamil Nadu katu kan ni kita Tamil skillet hapo Sri Lanka skillet sedai kum kinong bela ban rep ya haki per Selasa haden kita Tamil ki badan Tamil Nadu badan Sri Lanka kilabon keleng hado bagi le kejing lailo jongki ka hok ki jongki kini kita Tamil kita Sri Lanka te kapan kala ya kariti ka duskur kadon ka threat neke jingma yakinong Sri Lanka kide kita Tamil ki badan napo India kumjo ki banta keleng kiri mentah po Manipur ka joy ki try slong kimla accept ya kito ki bawan naba tangihan niro ka joy nimla ban accept nimla ban pediang ya kito ki bawan amde bi ki wan kum ki toris ndre ki wan kum ki try slong ya ki kam ki jam jongi ka jingyo jingdon jongi ki don ka hok ban ni don banta kata ka de ki jingma jong ke CA kata ke ba ke not easy barok koi ki persya mar not is ngidon ki nagas ngidon ki mizos ngidon kumta ter ki kasis ki bodon ke siksidul bat ki area ki baper andre example kum hapo Meghalaya barok ka Meghalaya kamde kam hapra ke siksidul kum police bejar bat ki banta European board ke siksidul kamla ban penteri kami gitu bentar kumjur Manipur gajo oleh Nagaland ro gajo dan Mizoram ro gajo kidon ki areas ba
ka Ain, lene ke sectional Kamtam, ke sectional ke Trekam, hapo Assam, di border areas, hapo Mizoram, ha Tripura. Kita dibentang ke sectional Kam Trekam, kita dibentang ke sectional ke Trekam. Kita dikibik ki Ain pat ke Trekam. Hendai mentala do no nong song senong. Jong ke Bangladesh, uwan ha Delhi, lene uwan ha Calcutta, uwan ha no. Uyok kahok ke citizen jong ke India. Undawan sene sengi ladang ngimsa nginam nero lengim ai ke right kahok bikin tap vote lene ki rampak senong ki mai ro ulai nang teh hab kado uwan sene udang kahok ban transfer. Tekene kade ke jingma kade cek ban pendilute ya keriti kedustur ya kayok kokot jengi baki kini ki don hok ban ya kini kayok kot ni barok deki spatsnem bagi travels ki ten ha ya kini ki briuk bawan nawar kade tek namta begini ki bawan nabar kila ban penblat ne kila ban pen ya kini ki kam ki jam ne kayok kam kayok jam ke jing don ke jing em jongi namar ni don limited resources ni don limited area ni don limited ke jing long jongi ndre nawan kini kum kini ki briuk kapan kulmar ini kata kaba ni septeng hayaka si Yalai tang mai ibat nga dengan ang kmilantin lahir na lami na po airport try la don ki pulit mo ki swar ki escort pitim ni syong dia di turis taksi dai ubri basuret hado kata ngampat julap u politician u bala I ba ban suret hado kata syong dai taksi mai ibat nga ruat lek dak tu ki prepaid taksi bayong mo silupa lek data ubri uba ni so command ni so donbok mengio ibri kumula ong kino keren chakmat o pila banya kendo kano kapor pila banya keren ya kano komentar dan masuk command mengio komune orang ba uban mi khmat amta jongi shepot dali kabasong tenat nangai uplay usnap kejindwai jong pi jong barakhat kibri hongne mamenta kelawan kejingnya teli hayupi ladap ya penbaik menetrailang bat ketua ke regional party nam tu hapa kiwi kejelar kumjo kemut menta kidon arbenta por India kawai ke kenhun ke bailam ke BJP ke bangitip kum ke NDA kawai ke kenhun ke bailam ke India Bloc kamut ke bailam ke Seng Kongres kamut ngimdan syutang san paun ropongot rai milabun dakispa telah dakat don kano kaan kumlah keren kino keren syakmat kumlah keren irreverent na penar bala dakat ketaya kemana belai hangnung ini persya lada penduk ya kata ke don na constitution jokari India ke bengiong kata ke kentin sekular balai mentang ngila ban syakri belai lailut nomor ke constitution jokari India jongi labsut ya ini kentin ibadah syong dor bahai ibadah kit dor pada longkong sanda do kata sekular kemudian pensyong nongrem ya ka sensyar kadar hageno genya uwei pa uwei unong India ula pan sekri blai kat kum pamon lai tu kini nado bawan ke BJP lasang do manchu pan kan mau pi tang ke jinglong breu nia kelek no dan menakani ubenai January amakla mga arkuai arkuar tarik dap arpu sansnem ka jingsha paniap u missionary Graham Staines bat ki khonjong u ki bedang dai ki angel knaisnem bat newsnem u Philip bat u Timothy ki sha thangim hapo ka jela ka baya trailang ka to ka Seng BJD bat ka BJP na trai pi kan ma uwan nakari ka papahu ka papahai ban syakri ya kibre ke bawat mapi mengaru na try artatin minyajan syak thangim kaba sosi ki rius niu ki donbet kaba sosi kalong ba ya uta ubayalam ban le ya kata ka kambam man ban shim ya kecengim jo kibre ki ba loi ba kwa ban IT ladi ban syakri ki paiba udara sing undai tu bele lampat dawai udara sing kaneka sarkar BJP kaneka Seng BJP kiong udai ureu krau jong kari Hindu namar bola not mat peniap yau pom dei Hindu dang kini kisngi ngilaya keren po assembly
baka riuniam ka riu kan thai ka long keme ngamong ka long me sorry ka riu kan thai ka kieu na ka bus na dut nai Assam Malaysia Golpara ki keren ben ki keren jot ya ka jingriam jongka mar ka jingriam riuniam bat sitang lenti ki penyiarno ka basosi nia keren pa assembly u chief minister jongka Assam pita buang kumno wang em ka hiarhi sitang lenti habalat siyo ka baik kali nado dut nai ha Golpara balik kali hiarno sitang lenti kiri sunyo kita Denrai kapasosi ya kita ki riusniu lanang ai bor da kini ki breu boton ka bor te kolong keme kolong pa mo ye pi ngamron kam menyalap election ye pi pila wan hang ne ban e ki kam ki cham jo pi ki yang ki sam jo pi namar ba pi e je ka parti henrai menta mdesho tambang ini e ki parti ni e nyam ye ki lawai ki patang ki khoni ki til jong ni kwa ne ma ki khon jongi ki nia ban sakri play la do ban em kat kum ka riti ke dostor la jong ban em kata ka sencha khadar la jong lada pi treshitam namar ba pai yo ki lawai ki patang jongi ki keli jengkeli yani balai mai balai pa balai mama balai pakna kayeng mani la khang tala nin juba kuno namar nilai ba klamani banjit ya kinong mi khmat nakasen lada mentah mancupan kan mau ya pi nado pangiyo jingai lut usnam siajar kena spa sopinyo hado usnam siajar kena spa nyofua arpo sam snam tek kan mupi sensyar mano yani sensyar kate kecelahe sensyar ke Assam ini balai mentah i Dr. Celestine ba pikir kone Dr. Bom idang long try long kerat kini kecakap namar ki nongelam sen kongres ki om mentang ni don tangkumba kajai pendeu khasi jentia jongi ngatrai hapo arfulak arfusanlak armilian shiteng tamne duna nyo busan sna menchua trai kat no kajing burberiu jongi lada dai bom dan kita ki ain dai bom dan ka schedule ngatrai kani kanom daisu kejaka jong Dr. Bom kini ki lom ki wa bi tena jong pi ngapet ki lom menang ngapet kejing itian kejing pengat kejing tenat kumbaong i reverend benar kari jong uso opai ukhau keba kumta tertu lada kadang sa batna bat pi menta kalau baka jingai jingai doki nongyalam sen kongres bato ngin tau katak ngin besut itai kernet banriu apakah schedule kaba yidang yo banong try long kerak do kasyap riti dastor kten tele na dong syaba ngam pat GOE UMP ubapoi sekisnong ki thau ki kenjon kensrot kum UMP hakalong rinyang jong bak pala ki MP ba mensuar ki de naka kongres hi ngam banyi ki tangba kimpoi seki kendong kensrot kumbala ubak Vincent pala ngidai bani tapkti kata uma pala uyale ban ice cream seman lagi kendong dan serat teng lalong balik competition UMLA bud MP haka jingi ice cream mo hadu kata ilak ban poi ngi ki MLA kasuk ngamar ngidon tangkawai ke konstituensi taruh leave new bomla ban penbiang temudur mapi ya UMP ubahap ban pek ban kemik lai paun riu teligi konstituensi kamdai ka besuk tinggi sengokmen bayang ada ka meeting ke jongi lasdang da ka jingduai remba i pastor penar ban ngaong pi kane ka hok kalat ka jongi ban duai ban lek jingeseng ban imku ki Kristan be yo piong makadang jengai lajayu hamanipur ke parlok lara pilai apa kata ka Imphal Valley ke baki ong arspa laispa teligi ying manela thang mano basaindur ya kane ka jingya om snam hamanipur kade ka sorkar BJP ke Basensyar Hamanipur
Prime Minister ujongi hadu mentah umpat le jengok ia ka Manipur hi habangi ken hoi ia ka kerteng jong uno breu ngimdei ban kirki mo ngimdei ban kirki tedena ta kadao ngi mentah kum kinong tre ki bahmat jong ka parti kongres ngin sale pai sala kishnong ngi di saong ru ikinong kersan jongi kishnong baper ban ong kersan ni ba pala lara pi pa ken hoi be ban le ha kan ka sur pi dei ban but yang amo pa on se pa la pa la pa la pa la pa la entah ka dei ban long lara pikir ki kanong sugobang tengin presyang biang sesin pa la kata kada yang pidai ban hikai kumu try jong kane ka kompong kada ka duty jong aban pediang sasisin watla pediang lada pediang mene ya pediang i kandidat bodon burong jongi i MP jongi i Ma Vincent Pala ngiron i Ba Roni i badai leader jongi apo ke assembly leader of opposition kemud jong barok ki parti apo ka assembly imdai tan jong ke kongres ngilon i MLA ba Gabriel kiwe ki parlot MLA nakadau ba kiladon kiwe ki program ki mla ban poi ngapriang ye pi barok kane gede ke meeting ke ba ngiyawan ban pentemai ia ka jingekut hapdeng jongi ya ka thong ga bangi bu baka jinglai luit jongi ban im ka jinglai luit ban mane blai ka jinglai luit ban im ha ka bam ga di ga bangi ya but baro si kata baro gini ki jinglai luit kidon hapdeng ka jingma mentang tikane ga de ka klimat ke ba mangabat mapi ngi hap ban pen scam ya ka rai ga jongi Hashua ban declare ya ka tarik jong ke election MP menem step nga sat melin ba mari kitia nga sat page ka headline ka ni ki headline menem step ngala pa ka group jong ka umsling ka headline ke bala ai da ka wire menta ka sngi gede across Assam Hinduttva groups posters issue final warning to Christian institutions. Kabamut habarok kawai ka jela Assam. Kidon ki poster ki balabu na ka Hinduttva group. Ki bala ai ka warning ka bakaddu. Ya ki balang Kristen ki baper hapok ka jela Assam. Ki lai ka tu poster ru tamangam nang ban pule Hindi. Bandanganang ngala pule. Ngi don tang saungut ki MLA ha rilum khasi jantia batang uway ha Garo Hills lada ngi de ban job ya kane ke election MP ngi de ban yo ka jingkersan lem jong baro kiwi ki parlo MLA te de hang ne ke banga kwa ban ong ipi galong ha ki meeting pai ba ki jongi ki bangin salik sikisnong ki baper ngim da dei bania benya tim ni kiwi ki parti kata kalong ga babakla baro ki parti ki bha ongi ki pai ba ki balong kulmar jimut lara pisngap ka meeting jong gano no ka parti ru wat pat rai kerki lek siyin suaba pintia kabrip ki khamat Kletno kacingnya per parti ki jongi perkat ha Delhi mano balak ban yeng nak beta ki jongi larangi pa ai ki wei ki parti kin salong marwe Henry larangi pa yau kandidat jong ke parti kongres udon ki parlok namar balai ka kongres ka don ha baro gawe dari India bat they tangka parti kongres ke bala banong
ko BJP ngi don hangne ban khangla ya ki polisi ki ba pi plan ban leben ya ki ritpat kani gamat kabangi dei ban apil syabara ki nong tebot hagi sinong ki ba per ngim dei ban ya surut ngim dei ban ya beng Henry ngidei ban don ka jing ya tuli kani gamat kaba ngakwa ban pensno penrum hapi ke belasis pak sengi ke NREGS ke bagi ong lada ke BJP ke yo kalat kalakwa ban penduno Henry buat ke BJP ke sekotu lada ngi penduno ya kena ke skim upai ba barok keri India un sayang persyak iki amla ban penduk sisen penduk te penduna ya kafan ai kan yap stay suki Dena tak tahu apa pun kipai ba hagi nong ki jongi. Kimyo syu ban bela ya ketu ke bela sispa sengi. Ka perthai baru ka wei ka ong. Ka skim ka bayarap tam ya uduk usuk. Kila simlang kelum baru ka wei ka perthai ki ong. Ka MGNREGA belaya lam negari India kadai number 1. Balai ka penkelas sisa ya ka jingim jong uduk usuk. The last man, the poorest man, kajingim jongki kakela. Balai UMLA ubadon hagalian sensyaru uang kinong rep kuai kileniar. Ngampu abanjar kerteng namar bakam itunan. UMLA badai hagalian surkar uang baki nong rep kuai kileniar. Balai bahiar pelat kedor. Balai ukwai ubami sekiwei ki jela lakai itu ukwai ubami na Burma na Thailand ru bun upapoi sene kiong bat habaka supply ka bun ka hiar ka don ka sorkar kam tre bante lakam ubayap ayo mat yap bat habadan ka jing kai itu kidon hi ki bayop pisah Mano bayok pisah na kita kajing kai itu tengah terai barok piatip. Lada kadang kajing kai itu yau doyong. Mano bayok pisah. Don kinong yok. Nga tengah kambi tengah mdatip hara mano bayok. Tehen rei mapi ki pai ba pitip. Ka ka baja, ka ka balong, ka ka baman. Ti ai makane ka meeting jongi menta ka sengi. Nila saindur ya kena ke meeting rengkat badi mapala kalau tang ka jingkwa jong i bani kendu yang i kinongkit kam hapok riboy bat nang ni ngin salik seki konstituensi beper Ti kidon ka koman so koman bapi penmi ikinong yalam kiwa kari bagajat bendriu ka don kam ni don le khamtam yo MP joni ubreu ba jamnot ba jai ba baro gila ban keren tentang langsung melakukan kai sebab pelak langsung tujuh memberikan piru. Te ngiyo ayu breu haka parti jongi ngidon tangken jangut. Henry ke bedon ke mensim ban syakri. Kadai kata ke bedon kamtam haka lentiat ke jongi. Ne kanongot na pi ke bating banyak keren ibu apalah. Atau raktis. Sarban wei lo. Kamu ba barok ni pedian. Dai nam dai. Isukuman ye ke jinglong jong ki noyalam ke jongi. Habagi paya ki partiman ki jongi rumah pek ki yalam jong bachal segi sisur ngapa ngape je ki yalam tong Celestin ro sisur ngaya kedua ki yalam jong ba Roni ro kilong sisur kamut ba ki nong trika kit kam jo ke parti jongi ki dei ki nong kit kam ki batip breu tip blai nak ta dau pidon pisanu ki jongi la pimdon ro ki jongi dai nam dai PE jaga parti bat PE ya ki breu kani kadai ka bodon kamtam ha kalen dia kum kinong yalam so kuman moda hangni ba PE ki hagi kot kubo lari POE hagi social media ka kam ko bagile haba pi pai se kinong yalam ki jongpi kire ki kran bat ya ka jat dan breu kum ma PE to ya tu yang anak len jongpi mana mo bi jaga jat dan breu
Don sa way ro bong ngam iet ya kajaj berdeo. Ngam iet ya ladi. Undan way ro. Bang ngis kam ka parti kongres sungi ro kumba piyang mapi bat iet ya kajaj berdeo. Ngiro ngiyen bat ni pen I ya kata hapo assembly. Ngikran sibun ki bedai ki bentana ka bentaka lombreo man breo. Ngikran sibun ki ya ka padai ka kata ya ka yo ka kot jong ki pai ba ki jongi ka bakta ki kun samla ki jongi. Nila kran na po assembly nila pun pau sikmat ki paiba bangi I ya ka jaj benreu na ta kada udah poi hante ni kram sem la tin ni sem la rit ni kran be ya ka jing sisa teng ni la tin bolong bolta la kran palat yo dulot ki paiba te handrai ka kumno la dang impan pau ya ka ka jing sngau jo ki paiba ngasngau kumba kam sok kam sin bat kata ka jinglong jo ki nongelam ki jom ki ba pi labu yang I hangte ya po assembly niyo iyo ma bin sanage palaro katno ukuran ya kajat benreo katno ukuran sa kajing shanyon ben jong ki balang kristan kajing shanyon ben jo kajat benreo ya ka schedule bat kumta terter bat ya kran ni development lain la palat kajing kran jima jong ma bin sanage palaro khawai tu dei MP tadaw ban le kamno paro laso kuma lasukam handre UMP udai wei Rangba ubadan nang tay ban tiblot kino ki surok ki bawan haki dong di time di jong utiblot kanno teli ki PMJS poi utip kanno teli ki national highway ki banwan utiblot te handre barbor ki labo ya shadir bong tip ye handre utiblot bat yarap ya kini ki lenti ki sengking ki jongi beita rangba uba syam la penpau handre kajiet ka don napo sulek ke umdan bayaro tamba don kamban yaro unda shulet na kamansin utau dei ma en Wilson H Palau jogi bomba ki preu ki dalai sines ki sa ki dong ba per ki kli ta tama Wilson Palau hatu mentau pada ai ni handai ki kam ki bari kini kita ki ba teng nyim tip nyim dei ban shu bishar ya preu tanna ka dur khmat ka jong preu hari ini ban bersyar ya ka kam ka ba utrai na po ban pembaha ya kan ka jela ka bi ke jongi hani idam ki leader paro film ki leader ngawan hani dai ban keren ngaso ko ban ai men sin lam yepi nas thi na pawas kasil kawas kasil ka jongi ro na non stoi kampat jujok kongres menu karena dai kasin ningkong mentawan job ke kongres ban mare job ke kongres na po non stoi ya ka sisir bat umawin san H Palau ujok haka MP ru ka kongres kampat jujok benar-benar ponostai kampat jujok harai nado bala sang job ke MDC da ka jingi jong pai pa ka ponostai nya ka hantai ka parti kongres kelas dan kiu ka ka jingi kumba ong iba shadap mane ila kran nya ka jingi sisa baki nongelang kongres wala da kimyo tangam lo ka bandi ru melei tamba ka jingi ka parti golong baklan hado kata-kata ki ap bat hadoi ka ski ki yo thong ka jingjo mentang idon nang ni tang kanut ba Charles maga baroni ba Wilson H Palau bat Dr. Celesti ngiron sawut ngele iki kanut bat iba pensingan kanut ki wei ki MLA ki don kanut ki MDC jo ki wei ki parti ki don how to ken larang ken ki MLA ki don tang sawut ngidon live phone ruwot ki MLA hapo ka jela ka jela live warngot kini na kiwei ki parti ni ngidan sawut barkata ka jingdon jungi sawut ka jingele rekat barbaban singai bat ma insan H Palau ku UMP kamu ngidan hundrewot ngiyele ya ki live ho arngot plus ki MDC na kiwei ki parti na polsa msi lala khambun jisu harai him tin imrek nama pidan mapi hadian jongi ladang undang mapi nitin harai mapi don mapi hadian jongi yano kan yentin kajing trai hot kajing trai minat ka jompi kajing phang ka jompi ban punjab ya ka parti kajing ka jompi ya ka parti ka kata kan nongren ka komsan ka ngimtin ngin yak sekmat wala don tang kan yan ngoro omdai mama ni kiba ngin yalam ya pi tu yalam tin lan tim mapi kan ni ni dan tang ka wai ka kir ka sor bangin wan kran hangne bat pun pau ndai pi pin rong ki kendon ki ken shot ki snong ki tau ki jom pi kum ki nang yalam
ban pen klaim ya kene ke parti ban ya lap sebagai kongres parti ban me lap jadi kerteng jomba Vincent de Chipala baka kongres kadon kampan job ban poi hantai hapo Delhi kajing job jungi kalang ban ya da ya kan niam ke jungi ban ya da ki ripat ki jungi ban ya da ka hok long try man try ke jungi kata kene ka thong ka ban ngin don habang ibu akan ke election ke ban wan ke jungi pidon rekan namanya ban pecah dua Vincent bagi tagi tuan kin urlong pidon na harak di kani akti ka bangira tuangin bu kum kau kecingker ku ya ka kli jong uma Vincent de Chipala hatu ya apa kani ka cingker ku ka jumi kalau ka cingker ku jong ka jingjab don buram hau ne usnam uba menta kani akti ka jumi ngel wa bakar ku iki wairo ban sabrat kalai baginong hagakti Oi, haganeka MLA ke Baladep ngaso ban panma nakaliang ke jonga kum ke kandidat ke bapila ya rai nakaliang jong ke parti ban set up hagatu ke por Oi, ke nongpo konstituensi ke de ke konstituensi ke balasan syar don bor ke parti kongres haki snem haki tem ke balalek no Henry ke por ke jonga ngim syamala syuk ban wanra lane ban tam lane ban job ya kaneka election MLA dan rei ke ke bangas no ban ai men sim ni pisa kan ka por kum balakular dai nong keren di bahakmat balong kum henben jai bela garanti hagini kisngi kini ki por ki baladep ting ting so ban go umbia kidon kinong ai message kongret hagane ka MP te haga sansaram de igi boy de tiap ipi don kamar banya explain banya pencai cucu ki ong bagai MP te haga nega kti haga simbol jong kti ngaperkat ong are ta ke por MLA dom don kti dala de ke por MP dah kti mo desa kata de ke jingkermen ka banga IAP hoj galong ke jing sisang ila rem haga nega election MLA henry wan nom do jingkermen kali ka jing sngo jong ki babun ki palang ki riurang ba ki nong yelam niam ke genhun baper bat baro ki nong song snong ki ong haka MP like na ka kongres yinom la ban IT la ne yinom perset ka bot ka jongi dengan scam kan nom dei tang kan nong po ka sning le dei yinom da ya perkhat syu ngila tam lupa ka mau hati ngin tam Henry kini ki lightly ki constituency ki ba ni claim job akan ne ka MLA Henry kum ke jirang nila jan job satang kendian dengan scam bakan nom dei tang na por riboy ke jongi henry baro sasisian pat ima Vincent pala in job yang hakan ka kenci ke bamenta hoi kum ka nong trei kum ka wei na ki khot jong ka party congress nga ngadang long lingkot than karta ka jingdon ke jonga hang ni henry ka jinglap ke jonga ka jingai lenti ke jonga hagini ki asnam lai snam ki pangadon hapo ka party congress hapo ka jing yalam jong ima Vincent H pala kumunong yalam mu jongi ngalap sisya bapit yudei unong yalam uba teke lane uba kedublut ya baro uba pensngau ya ki jing jongi iwe pa iwe bat ngangai scamsa ka jing don ka jong pi hapo ka ne ka party pila long sisya utau leader of crisis mo iba Charles Royong ngaru ngabe leader of crisis dan reina ka benta jong pisaro kamde ka basuk na ka benta jong pi bapin yalam ya kane ka party ka jongi hakum kane ka por baka party kongres jongi kamat ya ka jing ni dubor na do na po central ni dubor hapo northeast ni dubor hapo kane ka state ka bamangi don henry ngan nom do jing kermen ban ong ba kane ka sien ka bamenta pin job yang kum MP jongi bat ngangin scam baka jing job ka jong pi kan pen imru ya ka party ka jongi pimpen imru ya ka ribat ka jaj penriu ko jongi bat ka state ka jongi hibaro ka we bat ngangin scam baka jing don ka jongpi ka jing job ka jongpi ka ne ka kanti ka pamenta kan long ka jing kermen na ka benta ka jongi iwe pa iwe ngapen ken mau yakini ya ka story haumroi constituency santem ka kongres ka rem haumroi ndrei ka ka besutanat ka baaymen sem ya pi badenga bangat ya tho kalong baro santem ki kongres kine ban hakatem ke bahengriu ka kongres ke job
Kadai kaneru ka kubor ka banga syakren haki party meeting homroy. Ngong san tem hila yasha. Balai umlong pada yasha samanta. Bu ye kane bagade ka last term da boborom ye balakhlano ka last term jong iba ike maulong bang in Punjab yo ba esmer mbai ka long sisa. Temangilele mentah hakane ka election MP. Light term Isa Vincent Pala ila job ngam tharai bandon jing artatien phila bandu jing kermen ngasutho phido jing kermen yakumroi constituency tang itoi vote ngiyo hakane ka last LA election nre ka e ka ba ngan ong sapi kalon ba sapek pade ka vote jongka MP election result kita kena vote Kongres nomoroi katno kinpoi. Ya kata tengah pan kular neripat ong katno ngiyo lele begin tamingi tengah ngam judei ubriu bakren kungta bat ubai lupa ya kerisol tangma kai ke banga kular ya pisa kalong pet katno vote ngiyo ke MP election nomoroi kitu kena vote ki bansa vote hau arhajar arpufrah. Nak benta ke message ke mengenai particularly yang Komroi constituency. Komu presiden yang Komroi block ngalayo ngalayo snow ngalatip hero welcome ya baro ki parlok na ki wei pede ki party ngada burro ngada pediang burro meki nado download namar baike ke jing sisa bat kata galong u candidate uba kau murai konstituensi kan jir banpa sederhi ngada sengau burom dia kata kecing sotu kejongki ngada orang iki kublai sibo dia kata kecing i jongpi badan tang kawai ke parti kabas sawah India dan tang kawai ke parti kabala bankang ladadon kado kejing temu kabalong persya yo paipa persya yo minority persya ya ke jinget persya ya ke jingim jinglong tenrai chungi ngaong to ya thu yang ke parti ke ong tang ke parti kongres tegai ke bangamut pan keren ya pi dan kam ngidialap election ayu mangi ne pramangi kalau tik kumba ngialap ya blai para Kristen dan namar kata-kata ngan keren election ayu mangi pra kongres tang kawai swa bangan song wat kelat Napoleon ulak awak ya kawat lam dah kejing temu ban job ya ke pertai ban sesyar ya ke pertai umlah Alexander the Great ulak poi hadu India dah kejing temu ba ngan sesyar ya ke pertai marway umlah kai ke bangamut banong you cannot win by force or by the sword penamla ban job dah kawat lam penamla ban job dah kabur penamla ban job dah kuli jong kasulai lek para dokter bai syaki constituency lek dah gospel jong ka jing i syaki paipa ka jing i ka job ya ka perthai parok kawe bat dah ka jing i ngin job ya ka selong parliamentary constituency